ya district enguuto zaza kukorwa. Okutongoza okukozesa biliyoni 2 ezahirwa municipality hamwe na district ya Sheema kwebembirwa munyishengero wa Sheema House Professor Deacon Zeraija Mushemeza kandi abirashagatirwa bebembezi kurwo mu district age. Sente zikuza kutunga ninkeza parish development model zagumana zija buri mwaka kureba ngo oruguuto rwitoro rw'Umerigi MPs mwebare okufatira ababetorire enguuto zone z'orukwija kukorwa omuri Sheema House ezirumwe enguuto ezirukuba munonga nkorwa kahuma rukwatanisa shuku na bugonji kandi aho abatuura bashabirwe kukwatanisa no kuba ba kareebi. Tukahinguza mu parliament Sheema kwijayo biliyoni 2 emwe zo municipality endije zo mu tweka bya district mbwentu no kurengwe sente ezo zakora the government ekongera ezindi. Omuri Sheema North oruguuto orwo kurugitendero mije no kuzakanyeganyeje narwo nerwija kukorwaho. Ababodaboda n'umugombina mweterwe ebyondo hate ebintu n'engutubinjeho birijeho abakusubura ebitoke abarukusubura avakedo abarya habugari mwena ntwenda ngumutebekane bano banje ababodaboda muvuge no kwegendesereza those accord costs of development entunguka kwe kuyija amashanyarazi atamarunjite entunguka kwatahore kigara kukori. Engineer wa district ashoborire ngo bwahati babahire miliyoni 250 otireho neza municipality nazo miliyoni 250 kandi zona nezija kugumana zija omu bicweka bena neko koreka ngo nebija kufayo okukora emyanya gumere amizi tugine mfurege ho kutorura misho garaguma nga flooding as long as gozo man mukarvatsi mucyumanya ziri mukarvatsi na example numugirebera noramiza igakutora agamizi gakubinga torra kuriya genda nago kugakabona kutora namweni ni sabe sente ziza kuzimonitoringa ndebe nguziza amizi tagagaruka kwico amakuru agasha kwa Sheikh Abdulatif.